Olaitoriani erewangan enkishuye. Ejomo nentai Siloam Christian Center tongo ile tiaburio sinkale Enkai Bishop Simon Kisimbola ebungakino Omeri Supeet Tesereme Olaitoriani ena Jumapili ontarikini 19 olapa liokuni 2023 iterua Tesereme Olaitoriani song'wan enkakenya ometabaiki saa 10 enteipa. Wounko ile kanisa Siloam Christian Center Tesereme Olaitoriani Omeri Supeet mapoldoinya Tesereme Enkai maisha Enkai eimu Teseremare ena Jumapili ntarikini 19 olapa liokuni 2023 te Siloam Christian Center nkoile elotu esinke Enkai Omeri Supeet wororore yorike Teseremare tina olong na enkiterunoto ematua enye 22 orkereri liare eitoomoni ntai pookin. Ganyor Yesu ganyor olchore lotaulai ganyor Yesu ganyor olchore lotaulai. All are welcome. Manyamalu TV Olakira Lema.